noche. Porque yo estoy más que contento de estar en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre. Abran su Biblia en Romanos 8:34. Pero mientras busquen, sigan alabando al Señor, que Él está aquí en esta noche. Su presencia está aquí en esta noche, gloria a Dios. Si alguien está sentado, por favor, ponga sobre su pie para regresar la palabra. Gloria a Jesús. Romanos 8:34 hasta el 39, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cuando todos lo tengan, un amén bien grande. Gloria a Dios, te están buscando. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre amado, Dios de gloria, te adoramos, Señor, te bendecimos en esta noche, Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es eficaz, Padre Santo. Que sea tú, Señor, prosperando tu palabra en nuestros corazones, Dios. Haciéndonos entender, Padre de la gloria, que en ti somos más que vencedores, aleluya. Gracias por tu palabra en esta noche, Dios. Prospera tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. La persona que continúa por aquí, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir cantando, mi hermana. Vamos a cantar para Dios esta noche, amén. Alabanza a Jesús, junto con nuestro hermano Jeremy Margarita. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Dios bendiga a mi hermana. ¿Quién está viva? En su nombre. La que nos va a hacer oración hoy noche para presentar a Dios y alabanza. Dios está, Señor. Hoy noche se presentaba alabanza al Señor. Abo papi conosco por meio de alabança, aqui, Senhor. Llena-nos, Senhor. O que nos leva, Senhor, para nos cantar para vos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta senda
y se lleva la tristeza y toda influencia me da paz. Seguridad en la sala más segura y no hay nada dura ni tampoco armadura porque Cristo me ayuda y me da paz. Seguridad, ando con mi Cristo, es mi líder que mi alma rescató. Dio su vida y su sangre y sin merecerlo mis pecados se lavó. Jesús, mi fiel amigo, mi pastor, el que nunca se equivoca. Para siempre su alabanza estará de continuo en mi boca. Caminaré siempre con él, esperaré siempre en él. Caminaré siempre con él, esperaré siempre en él. Es que en él está la fuerza, bendición y la firmeza y se lleva la tristeza y toda influencia. Seguridad en la sala más segura y no hay nada dura ni tampoco armadura porque Cristo me ayuda y me da paz. Seguridad es que en él está la fuerza, bendición y la firmeza y se lleva la tristeza y toda influencia me da paz. Seguridad en la sala más segura y no hay nada dura ni tampoco armadura porque Cristo me ayuda y me da paz. Seguridad. Eu quero não passar para ele que ofrenda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, danke Senhor, danke meu Deus, Tata. Aqui Senhor, manda para ofrenda, Senhor. Tata, danke Senhor, danke para ofrenda, Tata. Nós vamos ofrenda para o Senhor. Bendição na ofrenda hoje noite, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Señor, te quiero ver como te vio Ezequiel. 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 En medio de la prueba, Él te pudo ver. En medio de la prueba, Él te pudo ver. Señor, te quiero ver como te vio Ezequiel. Señor, te quiero ver como te vio Ezequiel. En medio de la prueba, Él te pudo ver. En medio de la prueba, Él te pudo ver. Mitad fuego, mitad fuego, mitad fuego.
Aleluya. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Alabanza al Señor. Amén. Cristo vive. Una vez más, bienvenido en la casa del Señor en esta noche. Abrimos nuestra Aleluya. Biblia en esta noche Vous vivez ensemble avec moi, soya. en 1 Corintios capítulo 1 6. Corinthiens chapitre 6. Y sigue adorando a tu Dios en esta noche. Aleluya. El Señor está en este lugar. Seigneur ici, Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus-Christ vivant. A su nombre la gloria. Non, lui, c'est la gloire. 1 Corintios 1 Corinthiens 6, 6, versículo 12. verset 12. Mis hermanos lo tienen. Alabanza al Señor. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Nous parlons par ça, notre papa avec petit là, avec Saint-Esprit. Il y a quelques gens nous qui dit, moi je dois faire toute bagaille. Oui, ou je dois faire toute bagaille, mais toute bagaille pas bon pour faire. Leemos también 1 Corintios 10, versículos 23 y 24. Nous avons pris 1 Corinthiens 10, 23, 24. 1 Corintios 10, versículos 23 y 24. 1 Corinthiens 10, verset 23 y verset 24. Amén. Dice así. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nous devons faire n'importe bagaille. C'est ça yo dit et puis c'est vrai. Mais toute bagaille pas bon pour faire. Nous devons faire toute bagaille, mais c'est pas toute bagaille qui fait nous grandir dans confiance dans bon Dieu. Puis que personne chercher ça qui est bon pour tête li assez. C'est pour chercher intérêt l'autre tout. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta noche. Nous avons chita soya. El título del mensaje en esta noche Le es message là soya c'est Navidad. 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 Noël. Yo no creo que en creol Navidad es Navidad. Non, Noël. Papá Noel. Noël. Noel. Amén. Navidad. Noël. Un mensaje que todos los años lo predico, Il y a un message pendant tout l'année qui prêchait. pero que este año es un poquito más delicado. Alabanza al Señor. Mais année ça, il y a un petit gens plus de Dieu. Amén, hermanos. Pero vamos a ver lo que dice la palabra Nous parlons de ça que Paul a dit tocante Navidad. au sujet de Noël. ¿Qué es Navidad? Qui ça qui c'est Noël? ¿Qué se celebra? ¿Qué celebra el mundo Qui ça le monde a célébré en Navidad? dans Noël? Hoy es el 24 de diciembre Jeudi c'est 24 décembre y para muchos es Nochebuena. et pour un pile c'est une bonne soirée. ¿Qué es Nochebuena? Qui ça qui c'est une bonne soirée? ¿Qué de buena tiene esta noche del 24 de diciembre? Qui ça qui c'est bon bagaille soirée ça gagne dans 24 décembre ça? ¿Qué diferencia Qui Aïe. différence qui gagne en la noche de ayer entre hier soir y la noche de esta noche? à soir? Alabanza al Señor. Porque hoy la noche es más buena que las demás noches. Pour qui ça soir c'est plus bon soirée qui gagne que toute l'autre soirée? ¿Qué celebra algunos cristianos en Navidad? Qui ça que chrétien célébrer dans Noël? Alabanza al Señor. Vamos a ver corto tocante esto, Nous amén. allons regarder un autre bagaille au sujet de ça. En Lucas capítulo 2 Dans Luc 2, es un mensaje normal, son message normal. pero viendo lo que ustedes saben lo que está pasando, Mais regardez au même pour qui ça a passé. de repente es un mensaje muy delicado. Alabanza Sans al Señor. attendre, c'est un message qui est délicat. Lucas 2, versículo 8. Luc 2, verset 8. ¿Qué dice la Biblia a nosotros tocante Navidad? Qui ça la Bible dit nous au sujet de Noël? Porque lo que tiene que regir nuestras vidas Parce que ça qui a besoin de nous-mêmes dans la vie, non? es la palabra de C'est Dios. parole bon Dieu. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y tenemos que seguir Et nous devons suivre. el ejemplo Nous devons suivre exemple de los hombres de et Dios hommes de Dieu. como ellos siguen a Ça Cristo. pour eux-mêmes te suivre Jésus-Christ. Jesús, Pablo dijo, Paul dit, seguidme, suive-moi, seguir mi ejemplo suive exemple moi. como yo sigo a Cristo. Même j'aimerais même moi suivre Christ là. Tenemos que ser ejemplo, aleluya. C'est exemple.
y usted puede seguir Ou ejemplos. capable suivre exemple yo. Pero cuando ese ejemplo falla Mais là que exemple ça a failli o no sigue la palabra, ou bien il pas suivre parole là, usted sigue mirando a vous devez Cristo. continuer garder Jésus-Christ. Alabanza al Señor. En Lucas 2, versículo 8, Dans Luc 2 verset 8, dice la palabra del parole Señor. du Seigneur a dit. Amén, hermanos. Que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dans la même zone ça, te gen gado mouton qui t'a passé nuit là, de yo ap veiller mouton yo. Todos nosotros conocemos la historia Nous tous nous connaissons l'histoire del nacimiento de Jesús. de naissance Jésus. Amén. Y la iglesia popular L'église populaire, puso 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. yo mette date 25 décembre comme jour naissance Jésus. Usted y yo sabemos Vous avec moi nous connaissons, que Jesús no nació ningún 25 de diciembre. Jésus pas fait aucun 25 décembre. A los pastores estaban pastoreando ahí, aleluya. Et que pasteur qui t'a pastourier là. ¿Qué temperatura hay ahora en Israel? Qui Bendito te sea el passe qui Señor. gagne en Israël. Bendito sea Jesús para siempre. Tal vez allá atrás pueden subir a ver qué temperatura hay ahora en Israel. Peut-être est capable de monter pour voir qui température gagne qu'on y a en Israël. Aquí dice que los pastores, Et les gado yo, amén, estaban ahí afuera yo te dehors con sus ovejas. avec mouton yo. Bendito sea el Señor. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Laisse à yon zan bon Dieu paraître devant yo. Belle lumière bon Dieu a éclairé tout côté yo te paix en pile. ¿Por qué descendió este ángel? Mais pour mes anges là descendent, ils disent comme ça. ¿Por qué descendió este ángel? Pour qui ça zan ça de descendre? Amén. ¿Por qué esa gloria del Señor? Pour qui ça gloire Seigneur ça? ¿Por qué Dios hizo Pour esto? qui ça bon Dieu fait ça? Porque algo importante iba a acontecer. Parce que t'es un bagage important qui va le passer. Amén, hermanos. Pero el ángel les dijo, Mes anges là dit, no temáis, pas ou pas besoin de peur. porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, N'a pas annoncé une bonne nouvelle que será para todo el pueblo. qui va le faire tout le peuple là content. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Nuevas de gran gozo. Une grosse nouvelle. Dicen que ahora hay 10 faire grados. content. 10 grados allá en Israel. Alabanza al Et Señor. puis en Israël il y a 10 grades. Un poquito frío para pastorear afuera. Amén. Il y a un petit gens frais pour pastorer l'autre bois. Nuevas de gran gozo. C'était nouveau, c'était une bonne nouvelle Porque es algo grande. parce que c'était un gros bagaille. Cuando el Mesías nació, Là que Messie a été fait. era algo C'était grande. un gros bagaille. Cuando Jesús nació sobre esta tierra. Là que Jésus était fait sous terre ça. Porque la esperanza Parce que l'espérance de là, un Salvador de un sauveur, vino más il venu cerca. plus près. Lo que Dios ha prometido a Eva, Ça que bon Dieu promet Ève. que de la simiente de Eva Pour que semence Ève là, vendrá uno la vie que vencerá al diablo. pas le gain diable là. Lo que Dios prometió a Que Abraham, bon Dieu promet Abraham. que en su simiente Dans semence là, serán benditas todas las naciones de la tierra. sur terre. Todos los hijos de Tout Dios petit bon Dieu. esperaban ese gran día C'est un gros jour que ça. el Mesías Mesías iba a venir a este Il est venu mundo. dans le monde ça. Y en ese tiempo, Y en atanza, en aquel día, en justa, tuvieron el privilegio. el privilegio. El ángel descendió La descendre. para anunciar Pour annoncer. que Dios ha nacido aquí en la tierra. Bon Dieu ça peut le faire sur terre. Que Dios ha descendido aquí en la Que bon Dieu ça tierra. peut le faire sur terre. Que la promesa del Salvador está más cerca aún que Que nunca. promet sauver aller plus près que jamais. Era motivo de gran gozo. C'était une raison de gros joie. Y en Nazaret ahora hay 2 grados. Et Alabanza dans al Señor. Nazareth il y a 2 grades. Bendito sea el Señor. Degrés. Es de regocijarse C'est pour réjouir que Jesús nació. que Jésus est né. ¿O no? Oui ou non? ¿O no? Oui ou non? Los que tienen hijos, Mon qui est petit yo. cuando nació ese hijo o esa hija, Dès que tout le monde ça, c'est sorti garçon petit fille a fait. era motivo de gozo. ¿O C'est une no? raison pour content. Amén. Y María estaba contenta. Et Marie était content. José estaba contento. Joseph était content. Y nosotros contentos Et nous-mêmes nous contents. que Jesús nació Parce que Jésus est né 2000 años atrás. 2000 années passées. ¿Cuál está contento por eso? Combien de monde est content avec ça? Alabanza al Señor. Y en el versículo 11 dice Verset 11 là dit. que os nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Aleluya. Jodi dans la ville David là, nous avons un sauveur qui fait fête. C'est Christ là, Seigneur. En la ciudad de David, Dans la ville David là, alabanza al Señor, nació un Salvador. il y a un sauveur qui fête.
que es Cristo, Qui c'est Christ là, el Señor. Seigneur. La esperanza llegó a la tierra. L'espérance là arrivée sous terre. La promesa se hizo realidad. Promesse là tournée réalité. Es motivo de gran gozo. C'est raison pour gros joie. Y le dieron Et señal puis il y a un signe para reconocer al niño. pour reconnaître ce monde ça. Le dijeron, hallaréis al niño Et il dit il va jouer un petit garçon hein. envuelto en pañales, Il va jouer enveloppé dans une serviette acostado en un et puis pesebre. couché dans Un pesebre. un macoute. Amén. Amen. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Et même là, il y a full monde, il y a full l'autre ange dans le ciel là, vini jouer un ange là. Il t'a fait louange bon Dieu, il t'a dit comme ça. el ángel estaba ahí Les anges étaient là y se apareció. et puis il paraît. là. Dios permitió que ellos pudieran ver ese Bon ángel, Dieu permet de voir les anges ça, su resplandor, comme lumière, su gloria. gloire li. Y cuando dio estas nuevas, Dès qu'il va bonne nouvelle ça, de repente Dios abrió sus ojos aún más sans attendre bon Dieu l'ouvre les yeux plus toujours. y vieron un gran grupo de Il ángeles y a un gros groupe d'anges allá en ese lugar, dans place ça. dando gloria a Dios, Il t'a bon Dieu gloire. diciendo: Il t'a dit gloria a Dios en las alturas louange pour bon Dieu, il t'a dit comme ça. y en la tierra paz, Et sous terre, tu as la paix. buena voluntad para con los Pour hombres, tout le monde, reconociendo a tu Dios, reconnaître bon Dieu. dando gloria al Tu Señor, as Seigneur gloire. porque el Padre mandó su Parce Hijo, que papa a envoyé petit li. dando Tu gloria, as gloire. porque Dios nació en la Parce que tierra. bon Dieu fait sous terre. ¿O no? Hay un cántico muy bonito, Il y a un chant qui est très belle. no sé cómo se llama esa señora, Gladys Muñoz, Et Gladys Munoz qui chante. se titula Eso es mi Dios. Eso es mi Dios. Ça, c'est- Ese es mi Dios. Ça, c'est bon Dieu moi. Amén. Y en ese cántico hay una parte que dice, es Y un en- cántico que glorifica a Dios. Et dans la chanson, c'est un chant qui glorifie bon Dieu. Es un cántico, sus palabras son muy tremendas. C'est un chant et mot là d'ailleurs bel en pile. Y en un parte dice, Dans une partie il dit, no celebra aniversario il pas célébrer anniversaire porque no hay registro de su fecha de nacimiento. parce que pas gain enregistré dans naissance li. Porque Jesús es el alfa y el omega, Parce que Jésus c'est alpha et oméga. sin principio y sin fin. C'est principe, c'est fin. Amén, hermanos. Amén. Alabanza al Señor. ¿Cuándo cumple Dios año? Combien de monde qui a accompli? Si usted dice que Dios Allez. cumple año, es porque Dios no tiene un comienzo entonces. Si vous dites bon Dieu accompli en année, bien c'est parce qu'il y a un commencement. Pero mi Dios no tiene comienzo, tiene fin. Mais bon Dieu n'a Aleluya. pas ni commencement ni fin. Siempre ha existido. Toujours existé. Por eso allá en el cielo Por eso dans le ciel là. no se celebra los cumpleaños del Padre. Et alléluia. No se Ne celebra pas célébrer el cumplimiento de años, et anniversaire amén, del Padre, des papas, ni del Hijo, ni petit là, ni del Espíritu Santo. ni cet esprit là. Cuando van a alabar al Señor, créeme Croyez moi. que en el cielo Dans le ciel là, no se celebra yo pas célébrer el nacimiento de Jesús aquí en la tierra. naissance Jésus sur terre. Cuando van a alabar al Señor, Alléluia. amén, hermanos. Amén. Pero era Mais c'était un día grande, un gros jour. lo que el mundo esperaba, El mundo adaptando. nuestra esperanza, Notre espérance noire. la promesa del Dios Même fiel bon Dieu fidèle là, se hizo realidad. divine réalité. Cristo llegó a la Jésus est tierra. arrivé sur terre. Dios llegó a la tierra. Jésus arrivé sur terre. El Salvador llegó a la Il est tierra. arrivé sur terre. Es motivo, era motivo de C'est gozo. raison, c'est raison pour joie. Amén. Y Dios permitió un huestes de Et ángeles. bon Dieu permet un gros foule d'anges. Alabanza al Señor. Para dando gloria. Alabanza al C'est Señor. d'abord gloire, l'orange dans bon Dieu. Hermanos, Frère Samuel, la Biblia dice la Bible dit que cada uno de que nosotros chacun de nous, tenemos un ángel que nos protege, ¿o no? nous avons un ange qui a protégé nous. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Yo creo que algunos hermanos que recibieron licencia de conducir, pero que no saben conducir, tienen más ángeles. Aleluya. Moi, je crois que frère, c'est qui a licence pour conduire, qui pas conduire, il y a plus d'anges. Pero tenemos mínimo un ángel que nos anda con nosotros, ¿o no? Il y a plus d'anges que nous-mêmes alors. Alabanza al Señor. ¿Cuántos ángeles no estuvieron allá cuando Jesús nació? Alabanza. Combien d'anges qui étaient là, là que Jésus était fait? Cuando el Rey de Reyes Là nació. que roi de roi a fait? Cuando el Señor de Señores Là que nació. Seigneur des Seigneurs a été fait? Alabanza al Señor.
Yo creo que había los jueces celestiales allá, Moi crois que tu gen juge céleste l'autre bois. donde estaba María, Côté que Marie était en ese pesebre, alabanza al Señor. Pas mouton ça. Ese lugar estaba repleto, lleno Et bien place ça, il était plein en pile de ángeles, avec anges, de querubines, des chérubins. de serafines. Serafín. Alabanza a Jesús, algo C'était grande. un gros bagaille. Ellos ver a su Yo Dios, te ouais bon Dieu yo. ¿cómo se dice? Destruirse, Yo te ouais. hacerse pequeño. Yo te fait être une tout petit. Ese Dios poderoso, Bon Dieu tout pouvoir. permitir, Permettre amén, alabanza al Señor, ponerse lui mettre en la pierna de María, aleluya. Marie. Glorificado sea el Señor, Alléluia. porque es un Dios Parce que poderoso. ce bon Dieu tout pouvoir. Hasta como feto tenía poder. Même yo j'étais comme j'aime ligue pouvoir. Amén. Cuando María llegó donde de Elizabeth, Là que pouvoir Marie veut voir Elisabeth. Jesús bautizó a Juan dentro del vientre, Jésus aleluya, de baptisé Elizabeth. Jean en dedans votre là sans attendre. Oh, alabanza al Señor, aleluya. María cargaba a su Marie Salvador. t'a chargé sauvel. María cargaba a su Marie t'a Dios. chargé bon Dieu. Dios mostrando Bon Dieu t'a montré. que hasta como feto Rebeca y Isaiah, el diablo no pudo contra Tu n'es pas él. capable contre lui. Hasta como feto tenía poder. Même j'aime là il te gagne pouvoir. Era C'était Dios. bon Dieu. A su nombre la gloria. Non, c'est la gloire. Los ángeles no podían entender Il va comprendre. cómo ese Dios grande, Comment gros bon Dieu ça. ese Dios Bon Dieu tout poderoso, pouvoir ça. pudo hacerse tan Capable de pequeño faire tête divine tout petit y comme ça. estar Rebeca y Isaiah en el vientre de una Sans mujer attendre dans une votre femme. y seguía siendo Et puis Dios. il continue, c'est bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen, mes frères. Oh, cuán grande el amor de Et Dios comment l'amour mondial est tellement grand. para hacer Faire lo que hizo Cristo, ça que Jésus-Christ fait hier. para permitir Pour Jehová permettre Jéhovah. que eso acontece, Le bagage ça va briver. acontece, Il rive. pasar Il passe con su hijo. avec petite Lia. Bueno, para alabar al Señor. Y vinieron Et apresuradamente, puis il venu bien pressé. encontraron a María y José y el niño acostado en el Il a pesebre. rencontré Marie avec Joseph et petit garçon. Il était dormi dans le parc mouton. Amén, hermanos. Y al verlo dieron a conocer Et puis il venu faire connaître. los que se había dicho acerca del niño. Et ça qui te parlait des petits garçons ça. Y María se quedó Et puis asombrada Marie vient saisir. y se gozaron. Il était réjoui. En Mateo 2 también habla del nacimiento Matthieu 2, il parlait tout de naissance. de Jesús. Jésus. Amén, de la estrella que mostraba dónde iba a nacer el C'est rey de toi reyes. qui t'a montré côté que petit après le fait là. Y los magos o los reyes, los tres magos que seguían esa estrella. Et mon magicien ou bien ouais qui t'a suivre cette étoile ça. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuál es la alabanza al Señor? Pues el nacimiento de Jesús Eh bien naissance Jésus, era importante il était important porque tenía que nacer parce qu'elle était doué né para morir. pour le mourir. No puede morir Pas capable de mourir sin haber nacido. si pas gain naissance. Alabanza al Señor. Pues estamos muy contentos Nous très contents que Jesús vino a este mundo. que Jésus venu dans le monde ça. En Lucas 2, 21 al 38, Dans Luc 2, 21 à 38, podemos ver ahí la presentación de Jesús nous avons la présentation Jésus al octavo día. dans le 8e jour, Amén. Después de 8 días. après 8 jours, Amén. Circuncidaron a ils ont Jesús circoncis Jésus y presentaron a Jesús conforme a la ley. et ils ont présenté Jésus selon la loi. Y después de allí, Après là, uno no escucha nada más personne n'attendait rien encore de Jesús. de Jésus. A los 12 años, Eh bien, à 12 ans, la Biblia dice otra vez algo de Jesús, la Bible parlait encore l'autre bagaille de Jésus. que ya él era maduro en la palabra de Dios, Là, il y a une maturité dans la parole de Dieu. que dominaba la palabra, Dominé la parole là. que era un maestro de la Un palabra professeur maître parole là. a los 12 À años. 12 ans d'âge. ¿Qué quiere decir eso? Qu'est-ce que ça veut dire? Dios los quiso mostrar Bon Dieu te voulait montrer. que un joven Il y a un jeune. a los 12 À años 12 ans, puede servir a Dios. il est capable de servir bon Dieu. Antes que eso, Avant ça même. a los 12 años Jesús ya era maduro en la palabra de Dios. À 12 ans, Jésus a une maturité dans la parole de Dieu. Amén. Que los niños Que Timonio, que tienen la capacidad qui a une capacité de captar capter el evangelio de Dios. l'évangile bon Dieu. Y después escuchamos a los 30 años Et otra après, il vez. temps de parler de à 30 ans. Amén. Que Jesús comenzó su Que ministerio. Jésus commence le ministère. Là. Amén. No vemos en la Nous Biblia parlons dans la Bible. ninguna fiesta Aucune fête de cumpleaños de Jesús. d'anniversaire Jésus. Si usted lo encuentra, Si vous rencontrez lui, por favor, mándeme ese texto. si vous joignez, s'il vous plaît, manifestez ça pour moi. Amén. Donde Qui côté, sus padres parents, celebraron su cumplimiento de de años célébrer anniversaire.
donde los apóstoles qui côté apôtre yo, celebraron el nacimiento de de Jesús, célébrer naissance Jésus, donde cualquier persona en la qui Biblia côté n'importe monde dans la Bible, celebró el nacimiento de de Jesús. célébrer naissance Si lo Jésus. encuentra, Si vous joignez lui, mándame ese texto. foyez pour moi, voyez c'est ça pour moi. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero algo es muy importante. Mais un bagage qui est très important. ¿Qué es Navidad? Qui ça qui c'est Noël? ¿Qué es Navidad para usted? Pour même qui ça Noël lié? Alabanza al Señor. Hoy encontré una persona Je dis à moi rencontrer un monde, y me dijo, il dit moi, mi hermano quiere que usted lo visite. et frère moi voulait pour visiter. Amén. Le dije, amén, voy mañana. Moi dis amen pour aller demain. Cuando llegué a casa, Je vais la caille. yo dije, ay, es el 25 mañana. Moi dis demain c'est 25. Tal vez celebran su Navidad y yo voy a estorbarlos ahí. Peut-être la célébrer Noël et puis me aller empêcher là. Yo le mandé un app, yo dije, discúlpame, ni siquiera esos días no tienen valor para mí. Entonces yo me olvidé que mañana es 25. Et moi voyons un pour lever la caille, moi dis excusez-moi, moi dis juste après il pas gain valeur, peut-être ça moi dit le 25 demain c'est. Pues si ustedes están celebrando su Navidad, puedo ir otro día. Eh bien si vous célébrer Noël, vous capable aller un autre jour. Él me dijo, no, ven, mi hermano necesita oración, ven. Il dit Alabanza moi al non Señor. non, venir, frère, il a besoin de prier, venir. Yo no siento Moi pas Navidad. senti. Moi pas senti. ¿Usted siente Navidad? Vous sentez Noël? Si usted siente Navidad, ¿qué siente? Si vous sentez Noël, qui ça vous senti? ¿Qué es Navidad para usted? Pour même qui ça Noël lié? Alabanza al Señor. Yo levanté a mis hijos Moi lever petit monde moi yo, sin eso de Navidad. sans bagaille ça fait Noël. Me levantaron a mí Yo levé con Navidad. avec Noël. Y cuando llegaba diciembre, Et le décembre arrivé, tenía que tener ropa nueva, de besoin qu'il rat neuf, zapato nuevo, soulier neuf, todo nuevo, tout bagaille neuf. para las 12 ir a la misa. Et pour nous aller la messe, pour nous aller à la messe. Amén, la misa. Non, messe. Alabanza al Señor. ¿O La no? messe. Amen. Cuando yo me convertí, Là que me converti, eso es algo comercial ça c'est un bagage commercial. para mí, Pour moi-même, mi opinión. ça c'est opinion pas. No tiene ningún valor. Il n'y a aucun Y valeur. levanté a mis hijos sin eso. Moi lever petit monde sans bail ça. Hay personas que en Navidad lloran, Gen moun yo là que Noël arrivé yo crier. sienten una nostalgia. Yo senti un bagage là. Es Yo Navidad. staché. Es Navidad. C'est Noël, Y mi familia no está. famille pas là. Es un... Amén. Alabanza al Señor. ¿O no? Oui ou non? No estoy criticando. C'est pas critique ma Estoy C'est diciendo. dit moi abdi. Alabanza a Jesús para siempre. Están tristes. Yo triste. Y dicen, Et yo dit, hasta cristianos, même chrétien yo. yo no siento el espíritu de Navidad. Moi pas senti l'esprit Noël. Señor, reprenda al diablo. Seigneur a réprimandé le diable. Yo quiero sentir el Espíritu Santo. Yo quiero sentir el Moi je Espíritu sentir Santo. c'est l'esprit bon Dieu. ¿Qué es? Qui ça qui? Es el Espíritu de Navidad. Cet esprit l'esprit ¿Qué Noël. espíritu siente Qui usted l'esprit vous sentez vous-même para estar alegre, pour en joie, para hasta faltar tu pour servicio? manquer dans service. ¿Qué tan importante Ça qui est tellement important. es Nochebuena para C'est usted une bonne soirée pour vous. que no puede estar en la Pas capable iglesia? dans l'église. Alabanza al Señor. En la iglesia usted dice la Dans palabra, l'église que les paroles l'a dit. donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Côté Cristo. 2 ou 3 réunis dans non Jésus, c'est l'allié. Supuestamente está celebrando a Cristo. En disant on va célébrer Christ là. Y no vienes a la iglesia donde Él dice que, no hay que faltar a nuestras Et puis ou iglesias. pas venir l'église côté qu'il dit ou pas doit manquer dans l'église. ¿Qué estás celebrando en Qui ça Navidad? on va célébrer dans Noël. Esas tarjetas que mandas Et 4 ça yo voyais. con color verde y rojo. Couleur vert, couleur rouge. ¿Qué significación Quelle tiene? signification le gain? ¿Lo sabes? Vous connaissez? En la radio antes, hermanos, Dans la radio, frère, ça fait longtemps. no sé si todavía porque yo no escucho la radio, Moi pas connais si jusqu'au parce que m'attendais, m'a écouté radio. explicaban, Yo t'a expliqué. el mundano explicaba Navidad. Mondain t'a expliqué qui ça qui Noël. ¿Y qué decían? Et qui ça te dit? Que hay que abrir la puerta de delante Vous devez besoin d'ouvrir porte devant, y la puerta de atrás porte derrière. para que el espíritu de Navidad pueda entrar. Pour que l'esprit Noël rentre dans la caille là. Y cuando encuentre ese árbol de Navidad, Et là qu'il y a un pied bois Noël artificiel ça, amén, y ese encuentro et puis il rencontre lui, y la salida, et puis il jeune sorti, viene la alegría de Navidad. et puis joie Noël la rentrée. Eso es lo que usted está celebrando C'est ça que vous célébrez vous-même. cuando para alabar al Pour Señor. louer le Seigneur. Y ese árbol de Navidad, Eh bien, pied bois Noël ça, en el árbol de Navidad pied bois Noël ça, está el sol,
le soleil, la luna la lune, y tantas cosas. et un paquet de bagailles. Y ellos explican Et puis, eux-mêmes, ils ont expliqué el porqué de todas esas cosas. pour qui ça, toute bagaille ça La a. significación. Signification. El árbol de Navidad Pied bois, Noël ça. no tiene que ser motivo de diferencia de opinión. Il n'y a pas de c'est une raison de différentes opinions. Es Sí. idolatría. Idole. El niño Jesús Si mon petit garçon Jésus, que está debajo de ese árbol Jésus qui était pas pied bois ça, es idolatría. c'est un idole. ¿O no? Amen. La Biblia dice en Éxodo 20, La Bible dit ça dans Exode 20. no hacer ninguna Pas faire imagen aucune image. de nada que esté en los Ce cielos, soit bagaille qui dans le ciel là, ni en la tierra, ni sous terre, ni debajo de la ni en bas tierra. terre. ¿Y por qué Et tienes pour qui ça gagne? ese muñeco niño de Et tu Jesús peux remplacer en Jésus tu casa? dans caillou. ¿Qué celebras? Qui ça célèbre? Al niño Jesús. Petit garçon Jésus, Créeme crois-moi, que él creció qu'il grandit. y tuvo 30 años Il fait 30 ans. y comenzó su Il ministerio. commence le ministère il y a 30 ans. Jesús no está así Jésus pas là comme ça, en el dans pesebre. un parc mouton. El niño Jesús Et petit garçon Jésus no existe. existait. ¿Qué está celebrando en Ils Navidad? doivent célébrer dans Noël. Si tienes el árbol Si un pied bois, y el pesebre, parc mouton, hein? ¿a quién lo estás Et dedicando? pendant qu'il est soit dédié, No me digas pas dis-moi que es a Jesús. que c'est Jésus. Eso es Ça mentira. sont menti. A su nombre sea la gloria. ¿Cuál para alabar al Louer Señor? le Seigneur. ¿Cuál para glorificar a su nombre? Cristo vive. Jésus vivant. Nadie me invitó mañana a comer nada. Personne ne pas inviter me demain à manger rien. Si alguien me invita, Si on m'invite, voy. je peux aller. Amén. Si quieren usar el 25, el 26 para reunir la familia, gloria al Si vous voulez Señor. utiliser 25, 26 pour réunir famille, gloire à Dieu. Y si quieren matar el puerco y invitarme, yo voy a comer. Si vous voulez tuer un cochon, invitez-moi à manger, je peux aller. Me gusta estar en Je familia. remets dans ma famille. Me gusta estar con la Je gente. remets ensemble avec le monde. Si ellos comieron, están celebrando su niño Jesús allí, allá ellos. Yo voy para comer y estar en familia. Si vous mangez, si vous mangez, petit garçon Jésus dans mi-temps, ça c'est eux-mêmes. Mais moi-même, je peux aller manger dans ma famille. Porque mi Cristo Et Jésus-Christ là, no es un niño c'est pas un petit monde. que yo lo muevo cuando yo quiero, no. Je peux déplacer les gens qui Mi non. Cristo Jésus-Christ là, es mi Dios c'est bon Dieu, que moi. gobierna mi vida. Venez la vie, moi. Y no lo tengo solamente en Je Navidad, ne seulement dans le Noël. lo tengo cada Je día regarde chaque en jour. mi corazón. ¿Dónde qué? Y Él guía mis pasos. Et c'est lui-même qui guide A les su femmes. nombre. ¿Qué celebra usted Navidad? Qui ça va célébrer dans Noël? ¿Qué es Navidad para Pour même qui usted? ça joue Noël ça y est. Si es una reunión familiar, gloria al Si c'est une Señor. réunion familiale, gloire à Dieu. Si no sabías que podías invitarme, invítame. Vamos a comer. Si vous Alabanza connaissez al pour inviter, Señor. m'invitez-moi, nous pourrons aller. Si alguien me dice bon Pascua, le digo amén, gloria a Dios. Si bon si on Pascua. me dit, moi, fait bon Noël. No sé a qué se refiere con bon Moi, par Pascua. contre, qui ça le dit? Amen. Bon Noël. ¿Qué es bon Pascua? Qui ça qui c'est bon Noël? Amén. ¿Qué es Pascua? Qui ça qui c'est bon? Conozco un Pascua Moi, je connais un del Noël. cual habla la Biblia. La Bible parle de lui-même. Es el Pascua que fue sacrificado C'est juste à faire sacrifice. para la liberación del pueblo Pour israelita. te délivrer, peuple Israël. Là. Y Dios le dijo Et bien, bon Dieu dit, que hay que recordar je eso. vais changer ça. Alabanza al Señor. Cuando mataron un cordero, Et qui ont tué un mouton. mataron un cordero Tué un mouton. y la sangre Y sang. lo juntaron sobre los dinteles de la Pour passer ça puerta. sous chambran pote. Y un precio muy alto fue pagado. Et un prix qui est très haut, et qui paye. Todos los primeros hijos de los Ce egipcios premier petit garçon. y de los animales Bête, fueron muertos était mourir. para la liberación del pueblo de Israel. Peuple Israël. Alabanza al Señor para siempre. Y la Biblia dice en Lucas 22. Et la Bible dit dans Luc 22. Bueno, pero alabar al Señor. Adora a tu Dios. Adorez bon Dieu là. Lucas 22. Luc 22. Cristo vive. Lucas 22. ¿Qué dice en el versículo 15? Luc 22, verset 15. Y les dijo, Il dit, yo, ¿quién está hablando aquí? qu'est-ce qu'il a parlé là? Jesús, Jésus. no el niño Jesús. C'est pas petit garçon Jésus. Allí tenía 33 años. Il a dit qu'il a 33 ans. ¿Y qué decía allí? Qui ça le dit là? En Lucas 22, 15. Dans Luc 22, 15. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta que Pascua? Moi pas te manquer envie manger délivrance ça avec vous. Antes que padezca. Avant mal souffrir. No está hablando aquí del
Pascua que celebramos, Il va parler là de Noël que nous célébrons. esta Pascua Mais délivrance là, es cuando ellos sacrificaron el cordero en c'est là qu'ils Egipto, ont tué, sacrifié mouton en Égypte. cuando derramaron esa Là que sangre sang ça a été coulé. y tuvieron que comer toda la carne de ese cordero. Vous devez manger toute viande mouton ça. Si no comes mi carne Si vous pas manger chez moi, y bebes mi sangre, dijo Jesús, et boire ça, moi Jésus dit, no tienes parte vous conmigo. pas faire partie avec moi. ¿Cuántos desearon comer con vosotros esta Pascua Combien envie moi te gagner pour me manger ça dans le jour de délivrance ça? antes que padezca? Avant me souffrir. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Parce que m'a dit nous ça, moi pas jamais manger encore jour la prend sans lunette vrai dans pays côté bon Dieu. Pues aquí, hermanos, Eh bien là frère monsieur, no sé cómo se traduce esa Pascua en la Biblia de papiamento. Se dice Pascua allí. moi pas comment traduire. Amén. Y ese Pascua Eh bien Noël ça, no es el Pascua de hoy día. c'est pas Noël journée jeudi. Ese Pascua que celebró Jesús Et délivrance Noël ça que j'étais célébré, no era el cumpleaños de Jesús. c'est pas anniversaire Jésus. Era la salida J'étais sorti de Egipto sorti en Égypte. cuando sacrificaron Là qui était tué el cordero. mouton. Cada familia Chaque famille tenía que sacrificar un devait cordero. sacrifier ou bien tuer un mouton. Eso tenían que Mais ça recordar. devait réchanger. Jehová Dios Jéhovah bon les Dieu. mandó a recordar eso, changer ça. a celebrar Vous eso. devez célébrer ça. Amén, hermanos. Está escrito en la Il est Biblia. écrit dans la Bible. Y ellos lo Il celebraban. était célébré. No podían Vous celebrar êtes capable de célébrer el nacimiento de Jesús porque no nació. naissance Jésus parce qu'il va être Amén, hermanos. Y Jesús, que era un buen cumplidor de la Eh bien ley, Jésus qui était un bon homme qui était accompli la loi, también lo celebró. lui-même tout célébré. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Combien en ville te gagné pour te célébrer en délivrance ça? 17 dice, 17 l'a dit. y habiendo tomado la copa, dio gracias Après ça il prend un goûter, y dijo, il dit bon Dieu merci. tomad esto y repartirlo entre vosotros. Et puis il dit, mingo de ça, séparez by chaque monde dans nous. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Parce que m'a dit nous ça, depuis kounye ya, moi pas boire du vin encore, jour que les bon Dieu va venir prendre pouvoir dans mes li. Escuché bien. Écoutez bien. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, Après ça, il prend pain, il dit bon Dieu merci, il casse, il baille, et puis il dit, ¿qué dijo? qui ça il dit? Este es mi cuerpo, Ça c'est comme moi. que vosotros es dado, C'est moi qui baille pour nous. que por vosotros es dado. C'est pour nous, moi baille. ¿Y qué dice? Et qui ça il dit? Haced esto que en memoria de mí. C'est pour nous faire ça, pour nous qu'à toujours changer moi. Pues, ¿qué nos mandó a Eh hacer? bien, qui ça le veut pour nous faire? Recordar Changer su muerte. la mort. li. En ninguna parte de la Biblia Aucune partie dans la Bible. Jesús nos mandó a C'est pas recordar vrai dans le changer. su nacimiento. Naissance li. Está así escrito Il écrit là como algo comme un grande, gros bagage. porque era algo Parce grande. qu'il était un gros bagage. Pero si Herodes Mais si Hérode logró matar a qui Jesús, est arrivé tuer Jésus, era en vano c'était en vain. Jesús venir aquí en la Jésus tierra. était venu sur terre. Si Jesús murió, Si Jésus mourit, hubiera muerto, ou bien s'il était mort, iba a decir murido, hubiera muerto s'il était mort, en el pesebre, non, pas de mouton, hein? era de balde C'était en vain. venir a esta tierra. Il était venu sur terre. Pero aquí dice, Mais là, il dit, haced memoria de esto. retournez faire ça encore. Por eso tenemos Santa Cena, Pour ça, nous avons la scène. para recordar la obra que Jesús hizo en la Pour nous cruz. changer de travail, Jésus fait sur quoi? Porque es allí que Él cumplió con la promesa del Parce que c'est Padre. là qu'il a accompli la promesse papa. Cuando la sangre fue derramada, Que sang est coulé. cuando el Cordero Jesús fue sacrificado por nosotros. C'est que mouton qui c'est Jésus sacrifié pour nous-mêmes là. Eso celebramos cada C'est día. ça nous célébrer chaque jour. Cada día clamamos de Chaque jour sangre. nous relais dans ce sens. Cada día yo confieso Chaque jour moi confesser. que creo en la obra completa de la cruz. Aleluya. Moi crois dans le travail là complètement sur quoi? Usted nunca me escuchó orando. Ou pas jamais entendu ma prière. Oh, que el poder del nacimiento de Jesús venga sobre mí o cualquier tontería de eso. Au pouvoir dans naissance Jésus venu sur moi têter ça yo. Amén, hermanos. Amen.
Aleluya. Alléluia. Pero hay que Mais recordar, nous devons changer. hay que hacer memoria Faire changer encore. de lo que hizo en la C'est cruz. ça qu'elle fait sur quoi? Porque ahí estaba la C'est victoria. la victoire. Su nacimiento era el comienzo de la victoria en la cruz del Calvario, donde él venció. Tu vas gagner. Escuche Entendez bien, bien. Jesús en Getsemaní Jésus, dans Gethsemane, no quiso ir más a la il cruz. n'est pas voulu aller encore sur quoi? Si Jesús después de 33 años Si Jésus, après 33 ans, y de todo lo que él había hecho, de tout ça qu'il t'a arrivé faire, se hubiera detenido allí et puis s'il était campé là, y regresar al cielo, retourner dans le ciel, era en vano. c'était en vain. Era en vano. L'étape en vain. Alabanza al Señor. Ahora pregunto, Quand il m'a posé la question, ¿usted celebraría Navidad vous êtes capable de célébrer Noël si Jesús no hubiera muerto en la cruz del sans Calvario? Jésus, si Jésus va mourir sur quoi? ¿Qué valor Qui valait tendría ou t'as gagné el nacimiento de Jesús dans la naissance de Jésus-Christ? si no hubiera derramado su sangre en la S'il pas cruz? versé sang, sur quoi? Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. La obra de la cruz Travail qui fait sur quoi? hay que celebrar, Nous devons célébrer. no el nacimiento de Jesús. Mais ce n'est pas la naissance de Jésus. Amén. Amen. Pero hay cristianos que lo celebran. Mais il y a des chrétiens qui célèbrent. Y yo contesto Et puis moi réponds. en 1 Corintios capítulo 6. Dans 1 Corinthiens 6, Y voy a terminar aquí. on va terminer là. 1 Corintios capítulo 6, 1 Corinthiens 6, versículo 12. verset 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Il dit, il y a quelques personnes dans nous qui disent, moi je dois faire toute bagaille. Oui, Todas las cosas me son lícitas, toute bagaille je dois faire. mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mais parce que toute bagaille fait dominer. En el capítulo 10, 23 dice, Chapitre 10, 23 dit, todo me es lícito, pero no todo conviene. dans 23 il dit, ou je dois faire toute bagaille. C'est ça il dit, c'est vrai, mais toute bagaille pas bon pour faire. Todo me es lícito, Toute bagaille je dois faire. pero no todo edifica. Mais c'est pas toute bagaille qui fait nous grandir dans la confiance. Ninguno busca su propio bien, Aucun va chercher propre bien parle, sino el del otro. mais intérêt l'autre chose. Ahora, ¿qué mal hay Quand il y a qui mauvais bagaille qui gagne en celebrar Navidad? dans célébrer Noël. Alabanza al Señor. Yo creo Moi quoi que celebrar Navidad con árbol de Navidad que célébrer Noël avec pied bois artificiel de Noël, no se puede. No se puede. pas capable. Porque el árbol de Navidad Parce que pied bois Noël ça, es idolatría. c'est une idolâtrie. Pero ¿qué mal hay? Mais qui mauvais bagaille qui gagne Yo creo esto, moi quoi dans ça que todo me es lícito, que toute bagaille qu'on doit faire, pero no todo et c'est pas toute bagaille conviene. qui avantage. Alabanza al Señor. Pero mira lo que dice aquí. Regardez ce que ça dit là. Todo me es lícito, Toute bagaille qu'on doit faire, pero no todo edifica. mais c'est pas toute bagaille qui fait me grandir. Para yo abandonar Pour m'abandonner la obra de Dios, travail bon Dieu. porque algunos tienen árbol de Navidad, Parce qu'il y a quelques autres qui gagnent un pied bois Noël, es locura. sont folie. Es locura. C'est une folie. Es un daño C'est un dérangement 100 veces peor et qui est capable toujours, plus mal toujours. que el idólatra que tiene su árbol de Et plus mal Navidad. toujours que ça qui gagne pied bois Noël ça. Amén, hermanos. Siempre Et toujours. había Il y a cristianos toujours un chrétien en esta obra, dans lève ça. países Dans le pays que tenían su árbol de Navidad. qui te gagne ou bien qui gagne pied bois Noël là. Y yo digo, todo me es Et lícito, moi les dis là toute bagarre que doit faire. pero no todo C'est conviene. pas toute bagarre qui avantage. Todo me es lícito, Toute bagarre capable de faire. pero no todo edifica. Et pas toute bagarre qui fait me grandir dans confiance moi. Si por yo C'est pour moi-même poner un árbol de Navidad pour mettre un pied bois Noël. afecto tu fe, Il y a affecté la foi no lo pongo. et bien pas mettez-le. No. ¿Qué valor tiene ese árbol? Qui va le pied bois ça gagne? Que algunos lo encuentran tan grave C'est que quelqu'un tellement joint grave. que una multitud grande se separó Il y a un gros foule monde séparé. por el árbol de Navidad. Peut-être pied bois Noël La ça. Biblia dice La Bible dit que si mi actuar si m'agis, es motivo de caída de usted, si agis, jamais que moi agis, yo no lo hago. c'est une raison pour tomber, bien pas faire. Se puede comer todo lo que uno Si quiere, je manger tout ça que me voulait, pero si por mi comida mais si à cause de manger là, su fe se ofende, la foi offensée, no come delante de usted. pas manger ça devant ou. No voy a dejar de comer, sí, pero delante de usted Pas si pas manger mais devant ou. no lo voy a hacer. Pas faire ça. Amén, hermanos.
Porque eso no edifica a Parce que bagay usted. ça li pas édifié ou même. Y Dios nos llamó para Vous salvación. direz nous pour délivrance. Si por esto lo que hago Et bien peut-être ça qui me fait. está afectando su Qui fe, affecte la foi. yo lo saco de mi Et bien bon casa. Dieu, ma petite bagay ça non. ¿Qué valor tiene ese árbol? Qui valait plus bois ça? Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Qui nous pas chercher propre intérêt pas mais chercher intérêt l'autre. Amén, hermanos. Pues si por mi árbol de Navidad Et bien si à cause pied bois Noël moyen. usted cae en Vous tribulación, tombez dans tribulation. moi-même, Moi-même, George Anthony Mensei, moi-même, George Anthony Meche, yo no lo pondría nunca moi pas más. table jamais mettre encore. Porque qué valor tiene. Parce que qui valait le gain? El olor Et sente là. de Navidad. Sente Noël. Sente Arrepiéntete. repenti. Busca a Cristo. Cherchez Jésus-Christ. No necesito olor del árbol de Pas besoin de Navidad. sentir pied bois Noël. Necesito el olor del Même besoin de Espíritu sentir Santo. Saint-Esprit bon Dieu. A su nombre sea la C'est gloria. la gloire. Alléluia. Amén, hermanos. Amen. Pero el que quiere poner su árbol en otro país es que no es Bonaire. Mais Amén. dans l'autre pays, si vous voulez mettre pied bois ça, amen. C'est bien. Todo me es lícito, Toute bagaille me doit faire. pero no todo C'est conviene. pas toute bagaille qui No todo avantage. edifica. Yo Moi-même, no abandonaré una obra moi pas abandonner un lèvre porque usted parce que vous-même quiere tener su arbolito vous de voulez Navidad. mettre un pied bois Noël en dans caillou. Esta obra Lève ça, es de Dios. c'est pour bon Dieu. Amén. Hay gente que quiere hacer su voluntad Il y a des gens qui veulent faire volonté, y buscan ils argumentos. cherchent argument. Amén. Locos para hacer un gran mal. Folie pour faire un gros bagaille. Amén, hermanos. Pues, ¿qué celebra Et usted? bien même qui ça vous célébrer? ¿Por qué ponen esas luces? Pour qui ça mettez lumière ça yo? Prende una luz. Lumière en lumière. Hazlo brillar. Fais éclairer. La luz de Jesús. Lumière Jésus. No está en las luces de web que usted tiene que pagar al comienzo del año. Et c'est pas dans la lumière en web pas besoin payer. Usted es esa luz. C'est vous-même qui c'est lumière. No su casa. C'est pas dans caillou. Alabanza al Señor. Usted tiene que C'est brillar. vous-même qui doit briller. Alabanza al Señor. Alléluia. Yo celebro a Ouais, Jesús. célébrer Jésus. ¿Y dónde estás en esta Et noche? côté hier soir. No vienes a la Je pas iglesia venir dans le service. para celebrar a Je Jesús. célébrer Jésus. Mentira. Menti. Arrepiéntete. Repenti. Estás celebrando una Ou emoción, célébrer une émotion. una costumbre, Une coutume. una tradición Une tradition. que no tiene nada que Qui ver va gagner ah ouais. con Dios. Avec bon Dieu. Amén, hermanos. Podemos estar de pie en esta Enlever noche. camper à soir. Alabanza del Señor. Cuando tiene a Cristo en su corazón, Même qui Jésus qui dans cœur. cuando son luz de esta tierra, Combien qui c'est lumière sur terre. vamos a cantar en esta noche On va chanter à soir. y que nuestra luz Et brille pour lumière ça a brillé. para los que necesitan luz en Ça a este besoin día. de lumière. En el monte Calvario estaba una cruz. Esto hay que celebrar. Pena y afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús.
manos, aleluya. Y adora a Dios. Exalta al Señor. Exaltez le Seigneur. Él hizo la obra en la cruz del Calvario. Fait un travail sur la calvaire. Él derramó su sangre. Tous les sangs. Que seamos luz en estos Et días. lumière pour le même jour. Que el mundo pueda diferencia Les mondes qui vont faire différence. entre el cristiano Les chrétiens, hein. y el mundano, aleluya. Oh, yo siempre amaré. Sí, aleluya. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, Algún día en vez de una cruz, mi corona. mi corona Jesús me dará. Adora, adora, adora a Dios en esta noche. Adora al Señor, levanta tus manos. Levez-moi en l'air. Adora a tu Dios en esta noche. Adorez mon Dieu à soir. Di al Señor en esta noche. Seigneur à soir. Lléname, Señor, Remplis-moi, Seigneur. para yo brillar en estos días. Priez dans le jour ça, yo. En estos días que muchos Et dans le jour cristianos ça, il y a plus de chrétiens. te dan la espalda, Señor. Je viens d'où au Seigneur. Oh, Señor Dios mío, Oh Seigneur, bon Dieu, moi. el día que usted nació en mi C'est corazón, un jour que vous faites dans le cœur, moi. allí nació mi gozo, C'est là la joie, moi, allí fait. nació mi C'est là la Pascua, paix, moi, fait. que es un Cristo Jésus-Christ, crucificado il crucifié, y resucitado, ressuscité. vivo Il vivant en mi vida cada día. il vit chaque jour. Que estos días, Señor, Tout ça, bon Dieu. que tu presencia esté conmigo, Que présence ensemble avec moi. en mi hogar, Dans le foyer, en mi familia, famille, moi. porque tú siempre estás con Parce qu'on est nosotros. toujours là ensemble avec nous. Padre del nombre de Jesús, Papa, au nom de Jésus. bendice este tu pueblo, Bénis Jehová. pour Jéhovah. Guarda cada hermano Qui aime chaque frère. que fueron sus países Qui allait dans le pays, yo. en estos días, Dans le jour ça, yo. que allá también se pueden comportar como Qui cristianos va se comporter comme un y chrétien. guarden su Qui santidad. aime cet été, yo. Oh Dios, Oh, bon Dieu. tú no conoces estos días de fiestas, Jehová. Jour ça, il fait ça, yo. Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Hier, aujourd'hui, et pour tout le temps. Oh Jehová, guarda tu pueblo, Jéhovah qui me paie pour guarda tu moi. iglesia, Y la iglesia. bendice este tu pueblo, Paie pour moi, Seigneur. llénanos de tu unción, De la fonction. de tu gracia, De grâce. para brillar Briller. en este mundo. Monde ça. Padre, Papa, que tu bendición reposar. bénédiction reposée. Viva de ti vergas, Dios mío. Père de Mercure. Guardé, Señor, de ti en la Et fiesta qui que bénit Dios. papa dans le jour fait ça. yo. Bonchón, Onction. por gracia, Graça. por presencia, Presença. junto con él. Ensemble avec elle. Oh Dios mío, Oh bon Dieu. mira Ronchi Richards también por presencia. Por presença. Mira Sarifa Bernabela, Dios mío. Bernabera. Mira Naomi Martina y la Naomi Corsao. Martina de Corsol. Dado por presencia. Por presencia. Viva la vida, La Jehová. vie, yo. No somos sin nostalgia de nada. Alléluia. No sentimos nostalgia. No sentimos nostalgia. Nous escaper. Porque tú estás Porque que huye. en nuestra vida. La vida. Si tú estás en nuestra La vida, vie, no. hay gozo, Qué joie. hay paz. Qué paix. Padre, Papa. mira a Rosa allá en Argentina. Acheter lié tout. Bendice esta vida, Dios papá. mío. En el nombre de Au nom de Jesús, Jehová de Jesús. gloria. Nos manda Naomi, te manda Et bisenos. c'est Naomi voye dire nous. Dios Espíritu mi rumana. Bon Dieu, il faut m'accepter. Saludos por Corsol. Salutations pour les vications. Nos manda Sarifa Bernabela, te manda bisenos. Et c'est ça arrive à voye dire nous. Amén. Jesús, Jésus, yo confío en ti. moi confier dans vous-même. Vamos a cantar este cántico una vez más. Aleluya. Cette chose, une fois encore. Con todo tu Tout corazón. cœur. Porque Jesús dijo, Jésus dit, haced memoria rechanger. de esto Rechanger ça. hasta que venga. Jusqu'à ce que je me retourne. Te amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús
Gracias. Papa, merci. Gracias, gracias. Merci, merci. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por la obra que has hecho. Travail fait. Gracias por tu sangre. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. La honra y la gloria es para usted, Padre. Te adoro. Te alabo, Jehová. Gracias, Señor. Gracias, mi Merci, Dios. bon Dieu. Gracias, Merci, Señor. Seigneur. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Nous allons chiter ensemble, bien-aimés. Amén, hermanos. Amen, mes frères. Pues en Navidad también, Eh bien, dans Noël, tout, en Navidad también, Noël, là, tout, seguimos siendo cristianos. nous allons toujours continuer à ser chrétiens. Si durante todo el año Si pendant toute l'année, no hemos escuchado música mundana, si je n'ai jamais écouté la musique moderne, en Navidad tampoco. eh bien, dans la fête Noël, tampoco on ne peut pas faire. Pues en Navidad Eh bien, parce que dans Noël, no es permitido poner en tu casa on ne va pas permettre de mettre dans la caillou. con mi burrito sabanero. ¿O no, hermanas? Hay iglesias que invitan aguinaldos a tocar Il y a alabanza a l'église Jesús. qui invite quelqu'un à venir jouer et Jean de Bagaille ça. Pero somos 365 días cristianos. Mais nous, c'est 365 jours chrétiens. Amén, hermanos. Dios bendiga a todos los que están sintonizando. Dieu bénit tout le monde qui est branché. Y Dios bendiga a mis hermanos. Dieu bénit Frère Maxime. Vamos a orar en esta noche por nuestro hermano Miguel.